talo falava o telefon mai le siufofongo le lau muai Wellington e mo le nei tae au aso se fulufao au kuso lua afe lua ono. O le atele ina o ina whanau I le pule ina le leo tupe, ma le amatanga po tala anga o tangata Moriori, ai o le alea o ina whanau I suinga o le tau po o le climate change, I totonu o le se fulutau sanga mua mua whaale awa onga, e tu sai mamata upu mo le kurikalama fau mua o onga, o kurikalama fau mo mata upu whaasai nisi ma le social science, na lo mia mawhaalawi lo le vai aso nei, ma ua whaititi ai mata upu, pe a whaatusa iata whaataitai mua mua, lea sa matua whaiti oina, ona sa tele na wamea sa wha moe moe e a o ina I tamaiti, o ave esea umamai mata upu e o ina I a fianga mai le suinga o le tau, e ui sa iai I ata whaataitai mua mua, o lona winga, o le a lesu esu e ina loloto I tamaiti lea mata upu, se iwanga na ua o iwa senga maua lulunga, I se pepa na o ina I finangalo I la tau na tu ina atu manatu, na ta ua I nisi, e le ta tau na o fia swinga o le tau, I mata upu o le geography, a le wasenga 5, ona e whainga ta tele mo tamaiti, ona malama I ai, na ta ua e se polofesa mai le University of Waikato Chris Ames, o le ave esea o le nei mata upu mai I kurikalama fau, o se vaenga tele lea o le amisia I o langa o oina o le whanau o ngā. E le ai se tasi e talitonu sa alu I toa tasi e Chris Pink le taita inga atu I sinave maulu mo toa tua Christopher Luxon. Pei ona saunoa Ben Thomas o se tasi na avea mafaufau tua mo le National I lunga o le polkalame le breakfast a le TV tasi. Na tala noa Thomas e winga ilu I tau o whea ngai ma le National. A o lumana I le whainga pālota. Le anai a ta uai o le whate anga o Pink mai le kapeneta. Ua tu ufesili ai tangata, po o ia lea ua pau I ai le mamafa o le lui na whaia. Na whaalia I lungo le breakfast e Chris Bishop o se whai pulisi ni a le vaenga wha upu whai. O le whono lea na whaia I le asolulu, na whaanoa noa ai le loto. Ai ua mana o ai avela na wha mua mua I matafa ioi o lo o nafa maia, o na o le ua ilalo I fo le iwas fulu aso. Whaatau nu o le whainga pālota. Ina ua whesilingia e le porkalame pena ia mauti noa o le tau whaamatau nao o le tofi taitai o le vaenga na sau sao mai a Pink, ai Natalie Bishop, na whaia le whai unga Luxon, e wala awai se fono a le whaafale tui. Ina ia whaamuta ai Tala wheawea I olo o malo a solo ai tangata, ia ma ua le manuia le lui a Chris Pink, na whaia le pālota e sa ili ai po o whaatotua ina pia Luxon, mana manu malo ai, ma o le unga lava lea nao o ai. Na whesilingia pia Bishop e le porkalame pena ia mauti noa na amata lava e Pink lea lui, ai Natalie Bishop, na te iloa o Pink lea na amata ina, ma o le iloa fo ile na o le vaenga wha upu whai, ma ua sila fia fo I ele palemia. E pea ma le lua se lau mona tupunga luenga ua fuafua whaamuta I le Sky City au Kilani I se toi whaatunanganga o ngā luenga, a o whaia whaafinaunga ma le taungata o le soifuanga, whaapera wha le tonu I le tamao a inga. E tu sa male to alua a whewalu se lau ono se furu leu whainga luenga a le Sky City. E tu sa ai malana li poti wha le tausanga I le lua whelua 5. Na amatawa atala noanga ma leu whainga luenga I le aso lua. Mana li potia o le awha au mo le isi lua vai aso o lumanai. Whailoe le pule sile o le Sky City Jason Wallbridge e whaapea. O le si itia le tau o le sua au ma le tau o le soifuanga. Mafuanga o lea fuafuanga e whaititi ai tangata whainga luenga. Na whailo mua ele kamupani, le whaititi o ana tupe maua e lana li poti whaale tupe mo le awha tausanga. Le ana whaalawi loa ia Februari, a o whea ngai matau whaupopo, o na o tu la fono whaatonu tonu, ai mai se suinga I ananga luenga, ma le whaangai o inga peitai, na whaalua ina na polo fiti, ma o atu ai I le silia ma le se fulu 2 miliona Tala. Na whaalia le WAMC po o au nanga ale whale mai Wellington ni e tatala I tua atu o taimi whaingaluenga po After Hours Medical Services. E le lava la tau au whaingaluenga e toi whaopopoi nisi I tu la e tatala I le whale mai e whesosoani I le tele o ngase I le waitau o le tau malunu. O le taimi pitosili leo na pisi mo le itu e tau nuai ngase le whale mai tele Wellington pe ona whaamawina I le asonga fua pe a fua I le tau sanga atoa ma e lua se lau 5 tangata na o atu I le whale mai mo ngase whaafua sei. Na ta ua I le Health New Zealand o le atu e whaopopo ni tu la I le au nanga o le urgent care
care clinic o loo whaatautai e fo mai po GPs e tali ai i le lolofia tō ngase. Ma ua fuafua e whaatinoina i tutonu o leono masina talu ona sainia li kone karate. Ai o loo whaia pe whaatala noanga mali whaala potopotonga mai le ima walawa se mali lienga. E te tauona i o ina whaatasi se whainga fōu mole au whainga luenga a ole i whaupopoina i tū la mai ono o atu i le se fulu lima masina le umi o lea suinga. Ua molia se tau lea lea luas furuiwa tau sanga le matua i lona fola leo lona whaau o ino le maliu i se suifa i pule le national i a Dan Bidua na molia lea li o na lona la foina leo se fe au tustusia tau wha matau i le fai pule o North Coast i a Novema lua fe lua lima. O so se li poti e au fiaini fe au tustusia tau wha matau ai i se tangata e su e ina i leo a wha amaonia molianga o lea tau lea o le a fale pui mo tau sanga e fitu e tu sa ai mali poti. Na whanai leo le tau lea leana tau mawhai e ta mo e tutono le tau langa whaatau i Sylvia Park i au kilani ma se whana i le aswana nafi. Na whaamaunia e le taitai leo au kilani Sunny Patel. Na maua e leo whaamatalanga e tusau le lua i lawa uli e whaatatau i se whana na ngao ia mai le whale o loa le Gun City i Penrose. Na tuli loa e leo le taawale na aveina i le tau lea na ngao ia le whana. Mana tau mawhai leo e whaia se feuta na inga ma se mali lienga malea li i peitai e le i maua se unga le lei. Mana whanaina i leo mama liwai e ui na tau mawhai atu e whaialenga luenga lavea i mua. E tula i mai lea whaalave o lo o tatala i tua i lalo ai a inga alfa masinonga lea tau lea e tusai mali poti a le TV tasi. I taalonga, ua whaamao nia leanga i atua Richie mo ungai a Ferika i saute e awa i atu i le awale o peleki. Ina ua mawai ni vai aso o whaatala noa lona anga waa e taalo ai mo lea ta amilo sanga. Ua whaamao nia mai i le lakapini usila na malanga mo ungai i Johannesburg i le aso tofi e whaatasi atu i le o peleki. Mo le taalonga lona valu o la lato malanga ta amilo. O le walau ina o mo unga na tula i mai ina ua whaamanu alia Billy Proctor i le hawhai nai o le ponga iwi o lona tau au. O loo iai fo i popo lenga i manu anga o Damien Mackenzie pei ona saunoa le whaia o ngā ulu o le au. Tala fo ia mai le si ufofonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae au.